mala medidian ge kadial. Tila ta da non koi selwin kene. Te karam kel bana rai ke kuidanta magayam guamme. Karamana. Aram kel ka jukuma South Sudan tendita ngai kelong. Ramanu aona pel Michael Makue. Aramo ayaram magor kono bana rai ke kuidanta makia gune abne kam to tot ke kuida. Akan kono rai right mi jirame kan channel ma kena gor nuwan gor jeno di channel ma di ja gor ko di lar dial une ka di khula jeke mi jan tubdu ko bana wala gor jeno bi channel ma bi subscribe ko jan support kul kula kamne try da tet antama bi atakene bi atwita kel kane kala shum go tin gune bne kamya an honorable Michael Makue mongone bne laria kukide Jan ngay kona kasal Sudan no jara man ta kwain mante kamuta plar mandit ana mabalada kasal Sudan ke liu kwailat ke kwinka jara maron ko belara dial bakamun kasal Sudan ke banakam tindia laro dian ke kuma sa Sudan tailap kamuta mo ka wam se barlon ke latin karuntumwan ajara malana kam lare ke piwet kana kuga tindia lat karewet An honorable Michael Makue chikona na jeno kabwa bar chabet kan kon jaw de meling kay jara maro ko da jiso Sudan de kalar mutuak amu tuwa sa Sudan na number tuwa sa Sudan na jara maro ko da ban media da roi ke kike malaro de mo ka sa Sudan chikona na jeno rai ka tinya laro de rai minu sitwa kan kon jaw da misal Michael Makue kan kon a Lincoln namo kuni la tiamo amu chikon dio Michael Makue linka yamona. Namogone abne alarmutaten. Cerca menchine nyalinowun ano Michael Makue jara morunko belar di alkasa Sudan bakamun. Kakor ka mechi kwarns president Salva Kiir di mensa poini to gede. Kala michikon alin ka milat bisalat Michael Makue ka ki kwarno amu chitwa kwara. Tala michikon alinten. Kangai kono no Michael Makue ajara mula pet ko anan medit metuaka sa Sudana be maladaja teramu dapat lam ko da donat anijan karada cikona ngajo no tala mi cikona lenke jami salat ke ki tanda no ga kwar ko sa Sudan ke ta jot kwaran dit ko sa Sudan amu tuak tanana tala mi Michael Makue tala mi salatam namo kurila nongya no ko ken Michael Makue kan writing Namoinyo de jano kwar poinda enjoy dem antagaja. Terai chika mudizalong ke an pol poinda man takaja teka diu matot. Kometala malareka kwar chechi Michael Makue che ban media da jisal Sudan da kalar mantogan kada aladano kwaran salpuke mayardit poinda pole jan terai lanaka. Duno ko te tinamo ke diu ke an redemo redin chalat ka konin tichawa uno talk Ajan nuat ka menci Michael Makue ca baka media ka ja aba varach ke baji sa Sudan baka belalar. Ta ci jan karada bo. De point an kwa misal ba ke mayardit da ban ka media ka da varach ka da lardi jiwe den o an point da pole telemilarika. Duno ngai kona ka kanindiality diga korka mi ci kona ngaja no ci kwar ci point ka ta ka dual. Telalar mi ci kona len ka Michael Makue Tala mi kona len kick right mi kona linen. Mi chala ta kwalwit ni salpa kien maya dit ka tobda. Tala mi kona nentan. Namanyo de jano point kwar point da. Tia galatok ka tere chika mandita nduin tagaja ajay mi chada repalong. Namo jano go ne bane kambiano mi te milatok chich mai kan Makue chich aban ka media. Nika konin te chua. Dajuk wait sa Sudan de ka balala no. Kwaran pole. Kada kwar point ban ka media da right chirka meja kon lat karunta chawa na mo jana bona bran bidhe laria biatan mal